Mi razmišljamo suviše, a osjećamo tako malo. Rečenica je Charlie Chaplina u kojoj se krije jedan od osnovnih razloga postavke Lorkine drame Krvave svadbe. Govoreći o novoj koprodukciji Budvanskog festivala i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, direktorka grada teatra Milena Lubarda istakla je u prvi plan težnju da se ujedine moderan teatarski izraz i klasično pozorište. Vidjet ćete jedan smjer kojeg naša publika očekuje, a to je da se u teatru prije svega ide dalje, da se istražuje, a da se istovremeno ne odstupa od stvari koje jesu nametnute, koje jesu propisane kao najveći pozorišni kvalitet. Upravnik Srpskog narodnog pozorišta Zoran Đerić govorio je o saradnji sa Budva teatrom i osnovnim karakteristikama predstave. Ova predstava ima drugačiju strast, ali to je i dalje ta Lorkina poezija koja je podjednako uzbuđivala pre 60-70 godina ili 90 kada se pojavila. Reditelj Igor Vuktorbica govorio je o radu na predstavi i scenskom uprizorenju poezije. Da smo se stvarno bavili poezijom ili onim što smo mislili ili vjerovali da je neka scensko uprizorenje poezije. Premijera predstave Krvave svadbe zakazana je za 9. avgust u 21 čas na sceni između crkava u Starom gradu.